Ole, clear to the kitchen la, Kaloram le vecchewa. Mizo Footballer Isaka le. Myanmar nula melcha, Margareth-i Indian hnai news pakatiron chwa. And cheer chokdane. Footballer Isaka le Margareth-i Indian hnai. August ni som kum sang ni som ni panga. Mizo Footballer shiat lo berazingame. Isak valor road fela le Miss Tin International lonito. Margareth-i cho Indian hnai years hetane. Online Mizo Entertainment News page pakhat shingnon atarlan danin Indian Super League ISL Odisha FC tana khelmek Isaka le Margareth-i te hi ani zui uluk lea ai pa hi chuan innei chungchanga hian a mai chianu le pa te tho thon tin a soinin an tarlanga amalam chu in peito mel le ne ai ngai zong ti hi an mani point an zep lem lo nia ngai thein social media mutur anom nol boka ISL in khel om lo lai ni awangin Isaka hi Mizoram ma om meka ahun thol nei hi mangtang kain ain zuina sa Margareth-i hi Miss Teen International Myanmar kumsang ni som pasar ani to baka Miss Celebrity Myanmar kumsang ni som ni pali aloni to bokane LPS Mizo talent so kumsang ni som ni panga winner chu valal puyania hethil chungchanga hianin winner hi alem tin thengkhatin an social na sa alem tin thengkhatin an social na sa ne achak tor rin kha winner ni lo tlat maya mitam takin hethil chungchang hi alem tin an social ne Nizan Khan Mizo talent kumsang ni som ni panga grand finale nei nin pakhat na tan beatbox thiam valal puya tlanane runner up te lorin oma Lucille Thazole true musician ti te ania eta pakhatin aleme middle chung music instrument sang thiam chumai ponilo instrument harfal big wind instrument pipe poleng ngat ham thiam lorin oma kha pakhat na turane lam maksak ringot moisilo te Vengtin in football team som dei kan nei guitarist satlia special na nei lo te kha talent nei tha an ngei chuania atlen san tirvak ringota pakhat na an tlan himo Christmas walk veta perform turin khoiwei me ma hian an som lovang tinaron soya pakhat hianin mi puite vote han lakhom ve boka aleme mi pui vote khan result ashil lo na sa ti ashiat Lorin oma true musician Lucite Khan he so hi anti hluin in anti chakum mane pakhat na antlana wanga so en hi chu an veng ho bak an nilawang music line te a technical dewa an thlang don ani chuan saxophone ham tu te TG rins te kha an technical ber box se microphone chem phut ringo thi chu music video siam se choibel ngal char jini so microphone lo chem vele phot mai ro che avan nei viau chuan puma pu so alang viang tin pakhat hianin aron posa pakhat na hi adem leni turni alema ti leni turne